ki khubor ka Batesi TV. I hope nothing will happen, but you don't have to send a message that no law and order. But you can No law and order. Okay. Ano siya na? Want to meet. Huh? You want No, to they meet. should fulfill their demands. That's all. If they cannot take a decision, let the CM also come and intervene. Ki nong song sunong jong kamopan kentai bat chenrang kilai mi pajba ban persya ya ka jingpli ya ka office batmai jong ka CNRD block maupan ya ka ni ka jing persya la ya lam do rong ba snong uba juda walang haringkat ki weipat ki nong lam snong la yo iru ba shwa ba ki nong song snong ken let cha ka ni ka jaka la penap da ki pulet hakmat ka office jong ka ni ka block ka batmai kanang bakanomi kanu-kanu ka huri-hura. Habayakran bat orang basnong. Uloong baka daw jong ka jing persya. Kadai namar baka sorkar kala shimya karay ban pli klem da jubab ya ki jingkren bat kimat ki baka sinong kalabu hakmat ka sorkar. Kata ban ped nakabenta ka jing singan jong ka kam ki trasnong. Ki batray kum ki contractual basis ha office jong ka block. Namar ba kila ban syakni no kakam jongki hakitu ki balapas DSC bat baka jingsiru ya ki trasnong ki baterai hablok kam longkat kum kador bat kadai kabarit siapa pelat Kadang kalau bah, nama kani kadi kam jong syong. Tiga banado usuna maharajar handriu ke bangingi ai kani ke jakala ikaru. Kata kadi ke properti kam ke properti jong orang basnong. Kami ke properti jong ke extra committee kadi ke properti jong syong. Ya hadirin ya kebah. Nila ai ke petition syaka soka ko punai pesan. Na ke benta ke job security ke sustainability jong kini kinong kene blok. Kabadi ke bah jong mo pakat ke agreement. Bar kabadi ru ban penbaik ikat ban niki disparities. Ki badon kabadi baga disbursement niki staff. Te na du punai pesan nila ai ke petition. Te ya ban penbaik ya kan ni bah shwa ban kalian jong ka CNRD department kan shift ya kan ka jing terikam ke jongka naka tiga pelong temporary kepada ke benta jong kasinong hi syate syapo ke permanent campus jendai ke balengo ka kalong ba ni nang expect ya kata ke jubab ka balong constructive but positive jendai ka poi pen bandaga program bamanta ka singi labu ya ban play tedai hlo jong kata ya ke bamane step nama kamde ka kamu ke jonga urang masong barwe kamde ka property ke jonga urang masong barwe dende ka property jonga sinong hi temene ngila pensengo kita kiti berkhoj bana kalian jong khoj ba ki penmi tanggawi ga sur kalong ba nginom sya ban pli tak hadu mana kalian jong ke sarkar kan penbaik ka dia pak kemut kumpulong mentah kalah penkheng ke sarkar ka agreement ka penkheng hokash ka bat hi kata ka agreement dende kalong bangingi syam kalong ba bali andal apply kuma PGUE na kawig por sugar por te kaju itengku bat kini ki aspirants iba pas namba jong ka DSC te nomor langsung tu baki baterai hi ko blok obon hi kimla ban yo e permanent te katangi ni susu yo obon hi ki contractual ni casual te ngi kwa ban long sikit ken ka bata kita sesubu mentala da kini ki sangut ni henringut larung ha ka kota jong sino te la shala da kisha interfere no hakini ki aspirant jonga DSC te gomot ka future ke jongki kalong tan ka benta pra kondai si amdon future show like nata te de halo jong kata kalong ba sisien bangi ngila ai ke ni cakaru da ka bakulu nesim bani yo jing mentoi lang namar ngi sungtu balemba jong ka jington jong ni ka mau pat sin adi blok hang ni ha mau pat kan yo ya ka ban pensuk ya ka sarkar ban ai ka jing yarap na ka benta kini kisnong hapo jong kilai teli ki constituency jong ka pentor umkra jong ka nongmai bat jong ka maurung kereng te kala pensuk shibuni kiti kisnong di halor jeng kita kanong rimbu ke bangingi ai ya kini ke jaka hadu lai ekar ke bakram dan ke jing dawa te hendai ke basmusi kanong bai kini ki jing dawa na kalian ke jongi namar bangi ha man perhat ya ke security na ke benta ke jongi bat kumjuru ban penduk ban pendam ya kini ke disparities ka badon ha ka bedai ke jing sia kini ki staff hang ti apa mau pasin adi blok bat ke bangingi dawa kalong ba ke jing sia balai Bahasa kiwi-kiwi department kadon ni kata contractual standard rate. Tenre hang ni hapo mo pat kamdon ni ka bakum kata. Tenre ka bajing siu ka ba langsung sun ai. Tena kali yang ngajungi kum kador bas nongin so ya hab wala da kawan kana ka development.
But abakawan ke development, ka don lang ba ke exploitation, ka don lang ba ke discrimination, ya kata ka kentian development kami ahap. Tiap bawan hi ke development, pembak ke jing temu jong kasih na adi, kau umut ban uplift, ya kibri hapo ki rural areas. Tian rai tangi ginong terai ki patrai hapo jong kamu pasi na adi blok, kam don i kata ke jing kontak ban uplift, la kalong socially, la kalong economically. Tian ada kum don kum kata, tikan don jing mot yu ban don i kamu pasi na adi blok. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan je nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra